Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Guverinoma ya Ngiri yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo Abanyarwanda 8 umuryango w'abibumbye woherejeyo bakuwe Arusha mu gihugu cya Tanzania. Twasaba ko Nations Unies yongera ikabafata nkuko yabazanye yabavanye Arusha ikabajyana Ngiri, ibafate yongere basubize Arusha. Nibidashoboye kubajyana Arusha, hari mekanizme yari yabasigaranye Arusha ibirahe, abafate babajyanirahe noneho abantu bacu bagira amahoro. Uwo ni Madame Leonci Ntagerura, umugore wa Andrea Ntagerura, umwe mu Banyarwanda boherejwe mu gihugu cya Ngiri. Hirya no hino ku isi umubare w'abahitanwe n'umwuzure ukabije muri Brazil wazamutse. Israel nayo yagabye igitero cya misile ku butaka bwa Syria. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umubare w'abantu bahitanywe n'umwuzure ukabije muri leta ya Bahia mu gihugu cya Brazil wazamutse. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Uwo mwuzure wabaye mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Brazil umaze guhitana abantu 20, mu gihe guverineri wa leta ya Bahia yatangaje ko ari amakuba akabije abaye mu mateka y'iyo leta. Yanavuze ko abatabazi barimo kwitegura guhangana n'indi mvura izagwa muri iyi minsi iri imbere. Leta ya Bahia hafi ya yose hituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 15 yahuye n'ingaruka z'imyuzure yamaze ibyumweru nyuma y'amapfa igihe kirekire yaje akurikirwa n'imvura nyinshi. Imyuzure mu bice bimwe yari yakajije umurego mu ijoro ryabanjirije Noheli no mu gitondo cya Noheli, nyuma y'uko ingomero ebyiri zinaniwe gutega amazi bituma abaturage bashakisha ahantu hari ubutaka bwegutse. Abakozi b'ubutabazi bazengurutse umujyi wa Itabuna mu majyepfo ya leta ya Bahia bari mu twato duto, bagendaga bakura abaturage mu ngo zabo. Abo barimo n'abari basohotse mu mazu banyuze mu madirishya yo muri etaje ya kabiri. Guverineri wa Bahia Luis Costa kuri Twitter yavuze ko komine 72 ziri mu bihe bidasanzwe. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Costa yahuje ibyabaye ku ruhande rumwe n'amakosa yagiye akorwa mu gihe cy'imyaka myinshi. Aha yavugaga ku bijyanye n'ibikorwa remezo no gutegura umujyi. Urakoze Eugenia Mukankusi. Igihugu cya Israel cyagabye igitero cya misile ku butaka bwa Syria. Icyo gitero cyangije byinshi nk'uko tubisobanurirwa na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Amakuru ava mu bice bitandukanye harimo no mu itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa APF avuga ko icyo gitero cya Israel kuri Syria cyaterewe mu ruzi Mediterane kigigwa ku kivuko ca Latakia, aho cononye byinshi congera gituma hadukayo umuriro. Ikinyamakuru co muri Syria Sana kimenyesha ko ico gitero cabaye mu gitondo cyo kuri uno munsi wa kabiri. Latakia ni kivuko gikomeye cy'ubudandaji muri Syria, kibaye ikibanza ca kabiri kigizwemwo igitero muri uku kwezi. Israel kimaze gukora ibitero bitari bike ku butaka bwa Syria kuva intambara ya gisivili itanguye muri ico gihugu mu mwaka wa 2011. Igihugu ca Israel nticigera kivuga ku bitero gikoze, ariko kiremanga ko gihora gikora ibitero ku migwi y'abagwanyi canke ku bidandazwa bimwe bimwe bijabuka muri Syria mu mugambi waco wo kugwanya ko Iran igira icicaro gikomeye muri ico gihugu. Radio ijwi ry'Amerika, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umujyanama wa ONU kuri Libya yasabye iki gihugu kwihutira gushyira ingufu mu bijyanye n'amatora, ni nyuma yuko amatora muri ico gihugu asubitswe. Ni inkuru nanone twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Stephanie Williams yavuze ko icyo Libya yagombye kwibandaho ari ukureba uko amatora yakorwa aho kwita ku maherezo ya guverinoma y'inzibacyuho. Yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters mu kiganiro bagiranye ko abenshi mu Banyaribya bashaka ko icyo yise igihe cy'inzibacyuho kitarangira kigira iherezo. Itora ryari riteganyijwe ku itariki 24 y'ukwezi kwa 12, cyakora ryarasubitswe nyuma y'impaka ku mategeko y'ibanze yagenderwaho. Aha harimo ibyo umukandida agomba kuba yujuje n'uruhare rw'ubutabera mu bijyanye n'ubujurire. Inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bwa Libya yatowe mu mwaka wa 2014 irimo kujya impaka ku gihe itora rizabera. Ikindi basuzuma no kureba niba guverinoma y'ubumwe bw'igihugu na minisitiri w'intebe Abdulhamid Ali Dibeiba kandida mu itora rya perezida agumaho.
abajijwe niba yumva guverinoma y'ubumwe igifite umumaro, Williams yavuze ko ari inteko ishinga amategeko yabigena, ariko ko icy'ingenzi mu by'ukuri gikenewe kwitabwaho ari ugukoresha amatora. Yongeyeho ko ikintu cyose cyahinduka muri guverinoma kigomba gukorwa hakurikijwe amategeko yashyizweho n'amasezerano ya politiki yabanje yari yemewe ku rwego mpuzamahanga. Barakoze bagenzi bacu Oriane Itangishaka na Eugenia Mukankusi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma ya Nigeri yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo Abanyarwanda 8 umuryango w'abibumbye woherejeyo kugira ngo barangize igifungo bakuwe Arusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Timishimwe aratubwira iyi nkuru. Minisitiri Hamadu Adamu Sule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye Abanyarwanda 8 iminsi 7 yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeri. Ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya Nigeri. Umunyamabanga mukuru muri iyi ministeri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rigasohoka no mu igazeti ya leta. Nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri itangazo ryirukanisha Abanyarwanda muri Niger, ariko risobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diplomasi. Aba bagabo bari bajyanwe muri Niger kubayo. Abo ni Zigiranyirazo Protem, Nzonemeye François, Neziryayo Alphonse, Muvunyi Tarsis, Ntagerura André, Nsengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper na Sagahutu Innocent. Iri tegeko rya Minisitiri Sule rije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 leta ya Nigeria yari yasinyenye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimurwa ry'abagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko. Hagati aho imiryango y'ababaye abere bamaze kuburana n'abarangije ibihano byabo irasaba ko bakoherezwa Irahe mu Buholandi, ahari urukiko rwashyiriweho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, cyangwa se bagasanga imiryango yabo aho iri hose ku isi ku migabane y'isi. Barifuza ko uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu bwubahirizwa. Madame Leoncie Ntagerura yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo batekereza kuri icyo cyemezo cya leta ya Niger. Nanjye byandenze na numiwe kuko murabona abantu abavanyeho bari abajyana muri kiriya gihugu Niger, abatanko bari ni Arusha, bajyana muri Niger bavuga ko Niger na Nations Unies bumvikanye ko abantu aribo bagomba kujya, ngo nicyo gihugu baboneye cyemeye kubakira. Bahageze rero ku itariki ya 6 z'ukwa 12 nibwo bahageze. Noneho uyu munsi wa mbere kuri iyi tariki y'uyu munsi babazaniye ibyo bipapuro bibabwira ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu. Numiwe, ntabwo sinzi ukuntu nabibabwira. Numiwe cyane kubona babavana ahantu bakahageza ahandi kandi bavuga ko bemeye kubakira. Noneho rero bakababwira bati tukibashaka kuri iki gihugu. Nanjye byandenze, ntabwo nabona uko mbisobanura. None se baba bamenyeshejwe igihugu bazajyamo n'ibirukanwa muri Niger? Ashwi, nta gihugu babamenyesheje, nicyo kibazo nyine, kuko babahaye impapuro zanditseho ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu, ngo babaha iminsi 7 ko bagomba kuba bahagurutse bagiye. Ikindi gihugu bazabashyiramo rero ntabwo nkizi, nabo ubwabo ntabwo bakizi. Mbere y'uko bajya muri Niger habaye amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye n'igihugu cya Niger cyari cyemeye kubakira. Kuba gihisemo kubirukana, ibyo ngibyo biteganijwe muri ayo masezerano? Ashwireka da, muri ayo masezerano bavugaga ko bazagenda bakajya muri Niger bakahamara umwaka. Noneho nyuma y'umwaka bari mu maboko ya Nations Unies, noneho nyuma y'uwo mwaka ubundi bakirwanaho. Icyo kintu rero ntabwo cyari mu masezerano rwose, ntabwo byari birimo, nabo babibonye uyu munsi.
ahubwo ikintu gitangaje nyine muri izo mpapuro babahaye zo kwirukana, bavuze ko bagiye kwirukana ko ngo c'est pour des raisons diplomatiques. Ubwo rero niba ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga ko muri izo diplomasi ubwo sima ko hari igihugu kitishimiye ko abantu bari aho ngaho baba muri icyo gihugu, kikaba cyayimenyesheje Niger nayo igafata ibyo byemezo. None se baramutse birukanywe uko babimenyeshejwe, murumva igihugu bazajyamo ari ikihe hakurikijwe nk'uko mubivuga izo mpamvu za diplomasi? Mu by'ukuri ngiye ku giti cyanjye nta gihugu numva icyo twari twizeye kuva na kera, kuva bakiri na Arusha, TPI yari yarabemereye kuzabafasha gushaka ibihugu bajyamo. Twebwe twumvaga ko abantu bacu harimo baciwe imanza bababere, ntabwo bagizwe abere nk'uko njyanumva abantu bamwe babivuga. Abantu babaye abere ntabwo bagizwe abere, baraburanye baratsinda bababere. Noneho rero abo bantu bacu twumvaga ko nk'uko TPR yari yabyemeye babatuzanira twebwe imiryango yabo, bakabadushyikiriza abantu bacu bakaza mu miryango yabo. Kimwe n'abo ngabo bandi barangije ibihano bakaba barafunguwe, nabo nuko bagombaga kujya mu miryango yabo. Ubwo rero ikindi gihugu bashaka kubashyiramo ntabwo nkizi. Icyo twasaba ubu baracyari mu maboko ya Nations Unies. Uko byagenda kose Nations Unies nibizi ibyo bintu, twasaba ko Nations Unies yongera ikabafata nk'uko yabavanye Arusha ikabajyana Niger, ibafate yongere basubize Arusha. Niba idashoboye kubajyana Arusha, hari mekanizme yari yabasigaranye Arusha irahe, babafate babajyanirahe, noneho abantu bacu bagira amahoro. Ntabwo numva ari ikindi gihugu gishobora kubakira icyo ari cyo. Madame Leonsi Ntagerura, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Nijye bashimiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Epfo iri mu burasirazuba bakoze imyigaragambyo yo kwamagana amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo yo kohereza abapolisi b'u Rwanda gukorera mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo biriwe mu mazu, nta mirimo yakozwe. Mu mujyi wa Uvira ibirometero bigera kuri 7 uvuye ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, amasoko yafunzwe, abanyeshuri ntibize, amaduka yiwafunze, ndetse n'ibinyabiziga ntibyagaragaye mu ibarabara. Adrien Zawadi ni umuyobozi wa societe civile mu ntara ya Kivu y'Epfo yabwiye ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko bakoze imyigaragambyo yo kwanga ko igipolisi cy'u Rwanda cinjira muri Kongo bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda gishinja ubwicanyi bwinshi bwakorewe muri Kongo. Yagize ati Rwanda ni mmoja katika manchi zilizotuletea usalama mdogo kwa eneo zetu za u Rwanda rwateje umutekano muke iniwacu kuva mwaka 1996. U Rwanda rwateye igihugu cyacu ngo ruje kurwanya inyeshyamba zabo. Hari inyeshyamba zagiye zishigikirwa n'u Rwanda mu guteza umutekano mukino, none ngo nibo bazaza kuturindira umutekano. Ntabyo dushaka. Bamwe mu bacuruzi bo muri Uvira bavuga yuko imyigaragambyo y'uyu munsi yabahombeje cyane bitewe nuko batakoze. Twebwe twacuruzaga inka tugacuruza n'inyama, ariko hakaba n'abandi bari pembeni yacu bacuruza indagara, bacuruza intoryi, bacuruza ibintu byinshi by'ibiribwa, kandi ibyo nizo bibabeshaho kugira ngo barye nimugoroba, ariko uyu munsi ntabakoze. Hakaba abandi batwara amamoto, abadariste, amamodoka baje Bukavu, baja i Burundi, ariko uyu munsi bose nabo ntibakoze kandi nico kibabeshejeho. Ariko uyu munsi twahombye, twavuze nico dukora, twavuze naho turangurira, twavuze naho tugurira n'ibintu byinshi. Hari abasanga societe civile zo muri intara Kivu y'Epfo zare zikwiriye gukora imyigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri territoire ya Uvira aho gukora imyigaragambyo y'abantu bataragera muri Kongo. Felix Serugayi ni umushakashatsi wigenga muri Uvira. Je simbona impamvu
bavuga ko bariyama abapolisi b'Abanyarwanda kuza muri Kongo mu gihe nanone aha dufite za rede tabara muri imisozi ugasanga ntabwo na rimwe bakoze imyigaragambyo bashaka kubirukana no kugaragaza ko bahari ariko ico kinyereka ko bafite icyo twita complicité no kuvuga ngo abangaba nibo babazanye ibo barabemera abo barimo bazanye nkaho bitabaciyemo nta mpamvu rero yo kuba abantu bakora iyi manifestation journée morte mu gihe haruguru huzuye inyeshamba nyinshi nta na rimwe bakoze iyo manifestation ngo bayange. Mashimango Mafikiri ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri Uvira avuga yuko kenshi na kenshi bagiye bamenyesha inzego za leta uko imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga yinjira mu misozi miremire ya Uvira yumvikanishije yuko tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 bavuze yuko hari abasirikare b'u Burundi binjiye muri Uvira. Yagize ati migomo bari tushafanya mara mingi sana, tulilamika mara mingi sana par rapport na infiltration des groupes armés. Là, je prends les cas récemment, le 25 à le 24, il y a eu infiltration, il y a armée, il y a eu moins armée burundaise, plus de 380 personnes. Armée burundaise il traversait facilement on était Kiteme. Twagiye dukora imyigaragambyo inshuro nyinshi twamagana uburyo imitwe yitwaje ibigwanisho yinjira. Tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zije ahitwa Kitemesho bazamukira mu misozi ya Lemera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Gifuni. Ministre Muyaya Patrick umuvugizi wa leta ya Kongo mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye akana yuko nta polisi y'u Rwanda iri muri Kongo kandi ko nta mushinga bafite wo kuzana igipolisi cy'u Rwanda muri Kongo. Vedasi Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurundikazi Vaniela Irakoze niwe uheruka kwegukana ikamba rya philanthropy mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Na marushanwa yabaye tariki ya 11 z'uku kwezi. Arifuza kwita ku bibazo by'abana bavukira mu magereza. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka atangira mubwira ibijyanye n'iryo rushanwa yarimo. Vaniela Irakoze n'igeme ndamenyereye kuvuga imyaka yanje ni imyaka 25 niyo afise nk'abandi umurundikazi. Naheruka mu higanwa ryiswe Miss Philanthropy Africa. Iryo higanwa ryabereye mu gihugu ca Nigeria muri Abuja. Miss Philanthropy Africa shoboye kuyivuga iteguwe na Miss Philanthropy Africa Initiative nayo ikaba irera abigeme b'Abanyafrika kugira bashobore guserukira abandi abigeme asha abigeme bafite umutima wo gushaka guhindura Afrika, abigeme kandi bashaka guhindura no guteza imbere abana ba Afrika, abigeme ba Afrika. Ego abataraye babizi yuko wari usanzwe baragiye mu yandi mahiganwa wagiyemo mbere y'inyina yahe byari bimeze gute naho nyene? Mu bihumbi 2017 naragiye muri Miss Burundi, hanyuma ndaja muri Miss University Africa muri 2018. Mu 2017 nari mfise iyo projet nyene yo gufasha abana bavukira mu mabohero babarerwayo hamwe n'abavyeyi babo. Egome niho rero mu mwaka wa 2021 nashoboye kurangura novuga ati uwo mugambi fashijwemo n'ihigana rya Miss Philanthropy Africa nk'uko babivuga rijejwe n'ihiganwa rijeje gufasha Afrika, rijeje gufasha umwana w'umunyafrika n'abigeme. Ego urakoze cyane. Ayo yandi mahiganwa wagiyemwo n'iri higanwa uri kurajamwo turakunze kuganira kenshi n'abigeme bari mu mahiganwa atandukanye y'aba Miss. Ayo mahiganwa wagiyemwo umaze mu igihe uretse ko kumbure uramenya abantu benshi, urashobora kumbure nk'ubu kuja mu bindi bihugu, icigwa uhora uhakura muri buri higanwa ugiyemo ni nk'ikihe? Ivyigwa ukakura nibi? Icyo kibazo murakoze kukimbaza. Icyo ushobora kuvuga nuko nkuko nababwiye natanguye muri Miss Burundi 2017. Sinabaye wa mbere. Ndaja muri Miss Africa ntabwo nabaye wa mbere. Novuga ati bwa mbere
nta butsindwa ahari utanguye kwiyumvira ko watsinzwe novuga ati kabisa ubwa mbere waba watsinzwe mu mutima nimba wowe ufise ikintu ushaka gushikako bandanya hariyo uyundi muryango ushobora kuguruka kubera yuko ikintu c'amahiganwa si kuvuga yuko abatorwa baba barushitse ibindi bintu byinshi cyane rwose abandi hari igihe usanga aba batorwa ibihugu byabo biba byarafashije cyane bikagaragara ugasanga n'amakritère arimwo kugira utorwe bidasigura yuko ubudafise ubwenge canke ubwiza canke ibindi bintu basaba donc shatse kuvuga ati uwari we wese ashobora kuba ariko arumviriza kino kiganiro ashobora kuba yifuza kuja mu mahiganwa ntate ivyizigiro canke acike intege nta wutsindwa ahari arabandanya agakora ni ukuvuga ko igikuru ni ukuja ahabona ukekana impano zawe ukerekana ubwenge bwawe natsinzwe shoje kandi ni benshi bashobora kuguca intege donc ntibemereye nabo bantu babaca intege bababwira ati watsinzwe ntawe utsinzwa hari size hano kubera navuze ati no ndashoboye ibinye ndifuza kubishikako ibinye birashobora gufasha umwana w'umunyafrika umwana w'umurundi umwana wo mu karere novuga ati kacu ka East Africa ego icyo nico cyigwa nahakuye egome nibyo ushatse kuvuga bitandukanye yuko ubaye utowe biraguha platform biraguha izina biraguha kumenyekana bigatuma ico gikorwa ushaka gukora coroha kandi bitavuze yuko udashobora no gutangura yuko utaba watowe ego none muri ayo mahiganwa hoba hari ibintu bishobora kuba bitagenda neza kumbure byoca intege umwigeme canke bituma bamwe bataja muri ayo mahiganwa byo bari nk'ibihe biba biri muri ayo mahiganwa umbajije ikibazo kigoye kandi cyoroshe kuko inyishura hari ikintu novuga c'abamisa mahiganwa nticoroshe abantu bashobora kuba bayibona ku masanamu umuntu akagira ngo ni ukwifotoza canke iki mugabo birarenze aho novuga ati harimo stress rero umaze no gutorwa cyangwa umaze no gushika imbere niho bigoye cyane twaba twumva hari bamwe batagira uko bahuza n'ababatwara bidasigura yuko bataba bari mu nzira yo cyangwa bataba bafise mu baremwe bwo mu gifaransa raison ku byo baba bariko barashaka kuvuga mugabo ugasanga nyene sawa bivugira cyane nyene abandi bayibona umengo byose ni sawa ariko si sawa uko twaragiye turabona amahiganwa amwe ahagarikwa bihagarara sinzi ko mwabonye hariyo Miss Burundi igeze kuhagarara turamara nk'imyaka ingahe itaba ego kubera yuko hariho ibitari bigenda neza ariko Imana ishimwe nibatswe uyu mwaka benshi barashimye ego donc bisigura ati ibyo ntibishobora guca intege umuntu ibindi bihugu hashobora kuba hariho nk'amashyirahamwe ashobora kuhavugira abo bakobwa cyane cyane hageze ikintu cyo nk'amakontra niho usanga kenshi mudahurizako mwebwe muba mukiri abakobwa hari na bamwe muba mukiri kumwe usanga baba bafise nuvuga ati ubwoba bwo kuvuga ugushira amanga cyangwa abandi bagaca babizwa no gushira isoni kubera basi ikintu ariko ugasanga icyo kintu ntikigwavantaja cyavantaja bajya abatwara aho rero ni kumenya ingene ubyifatamwo urondera uvuga ati nk'umuntu yize amategeko agashobora kugusigurira kontra ahanini nicyo gikunze kugora abantu kuko ari igihe usanga hariyo n'abashaka kuba sinyise nk'amakontra mutaratoga ugasanga amakontra natahuritse bisigura utari umuntu avuga ati jewe ndabihagaritse ndashoboye kuvuga ati oya n'ibintu bitaba byoroshe ibintu bitaba byoroshe ushaka kujyamo wese aramenya ingene avyifatamwo
kandi byose bivana n'abo muba muri kumwe aho mvugishije ukuri kw'ibintu uko biba bimeze birumvikana cyane kuko nk'uko bivuze si amafoto gusa no gusa neza imbere y'abantu ariko birasaba yuko uba ufise ubwenge bwo kumva icyo kontra ivuga byo kumva icyo uzokora inshingano ryawe ngene uzorirangura haba harimo utuntu twinshi umwigeme aba akeneye guhanga amaso aba akeneye kwitaho imbere y'uko atangura ivyo bikorwa byo kuja mu bamise none wowe wavuze yuko umaze kuzijamwo zibiri zitatu ubona iki gikorwa cyo gukorera imigambi yawe biciye mu bamise biciye mu mahiganwa uzokibandanya mu yandi mahiganwa canke wifuza kuzokorera mu buhe buryo mu myaka iri imbere cyane cyane nk'iki gikorwa wihaye cyo kugerageza gufasha abana bo mu mabohero murakoze kuri icyo kibazo aho nobanza gushimira nka Miss Philanthropy Africa Initiative yo itanga platform yo gukorerako bikaguha izina bikaguha kumenyekana bikoroha n'umugambi wawe ni novuga ati nicyo kintu cya mbere cyane niyo platform iriko iramfasha hanini nubwo ntazoba nkiri muri ayo mahiganwa nzobibandanya kuko namaze kugira novuga ati izina muri ako kanya uragerageza gukora ku buryo nimba ushaka kubibwira ubuzima bwawe uramaximiza ikintu cyose uramaximiza uwo mwaka wose wahenye yawe kugira nubwo uzohera uzoba wakoze ikintu kizoba cyakoze kuri sosiyete yawe no mu karere ushobora kuba waratowemwo ni kuvuga yuko nubwo umwaka uzoba waheze uyu mwaka utanguye ndifuza gukora ibintu byinshi bitandukanye ku buryo nubwo hoba mu 2023 nzoba nubakiye ku kintu kizoshobora kumfasha no kubandanya gukora n'indi myaka yose izoba isigaye atari kubikora gusa kuko uko imyaka igenda niko imyaka yiwe yegereza yo gutaha ntitubaho eterneremo ariko ahanini umuntu nuko impacta nuko influence abandi gukora ico kintu kuko twebwe turabagenda ariko ahanini abari nyuma bakatwigirako ukababwira ko vyoroshe nkajewe kuvyerekeye abana bo muri prison nivyo ntihoroshe gukorera mu mabohero ariko birashoboka nifuza yuko nshobora kwereka abantu ati ibintu bigenda uku abana mu mabohero bakeneye ibi n'ibi turi kumwe ntari jenyine byose birashoboka uko amabohero aratandukanye amabohero ni menshi amabohero mu karere ka East Africa ni benshi abana baradukeneye twese ego ni igiki cagutumye wiyumvira iki gikorwa wabonye ico kibazo cifashe gute mu Burundi aho usanzwe uba uri ubwa mbere novuga ati nagiye kumenya ko abo bana babaho nkuze nari mfise nk'imyaka 16 hariho novuga umukuzina yitwa Gaga Onsira Gracia bamwe bashobora kuba bamuzi yatanguye kuzaragendera abo bana bigitangura natahura umengo ni aba mineur sinumva yuko akana gato akabebe kuja kuba mu mabohero ariko akambwira ati oyaha ni umwana muto numva ndatangaye numva yumvira none babayeho gute iskariyo none abantu babazanira ibintu muri prison numva ntangoye kwiyinteresa ntangoye ushaka